Konrad Mizzi u Keith Schembri ma tkeċċewx minn Joseph Muscat għax kellu bżonnhom. Iddikjara dan il-Prim Ministru Joseph Muscat stess meta kien qed jindirizza meeting fl-Imqabba. Ma qablux miegħi fuq kif imxejt fuq l-ixju tal-Panama. Fuq hekk kont ħadd deċiżjoni li kelli bżonn lil persuni involuti. Meeting li matulu Joseph Muscat ammetta li hemm kandidati laburisti li daħqu bin-nies. Jekk daħaq bikom xi kandidat, għażlu kandidat ieħor. Waqt il-meeting, evidenti l-inkwita l-Joseph Muscat biex jirbaħ l-elezzjoni. B'kontrarju għal 4 snin ilu, illum Muscat jittallab lil partitarji tiegħu biex jisfurzaw lin-nies jivvutaw. Tiġbru l-vot u tmorru tivvotaw kmieni kemm jista' jkun. Għandi bżonnkom biex tikkonvinċu aktar nies joħorġu jivvotaw. Għal-ħin twil, Muscat mhux biss attakka lil kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, iżda anke prova jbeżza lil dawk qudiemu. Jekk tivvota lil xi partit ieħor, Simon Busuttil jsir Prim Ministru. Jekk tivvota lil kwalunkwe partit li mhux il-Partit Laburista, Simon Busuttil jsir Prim Ministru. Imma fuq kollox kien meeting dominat b'minajjat u isterizmu. Ikun fejn ikun, Simon Busuttil fuq din il-kalunja kontrija bħala m'hemmx u ma tindemx. Kif Simon Busuttil ilu jagħmel li aħna mhux se nippermettu lil ħadd jorok idejh. Binti, ibni, x'jagħmlilna ħsara li Malta hija tagħna l-koll. Il-mass meeting kien indirizzat ukoll minn John Bonello, avukat li aġġudika fuq it-Tribunal għat-Talbiet Żgħar. Bħala ġudikant, John Bonello kiser il-kodiċi tal-etika tal-ġudikanti meta b'mod partiġjan indirizza il-mass meeting tal-Partit Laburista. Mario Frendo għal Net News mill-Imqabba. Nagħtu sinjal